Udaranje konjskih kopita, praćeno zvucima brojnih instrumenata i pesmom, najavili su početak tradicionalne mačvanske svadbe za hajdučko veče. Povorka raspevanih svatova sa mladoženjom u okićenim fijakerima i čezama krenula je sa hipodroma u Bogatiću put Vasinog šiba u Crnoj Bari. Svatovi obučeni u mačvansku narodnu nošnju, u vezenim bluzama, jelecima, belim suknjama i tamnim keceljama, u svečanim starinskim pantalonama, belim košuljama i prslucima, sa maramama i šeširima na glavi, na nogama kožni opanci i vunene vezene čarape. U centru Bogatića su zastali pa se igralo mladoženjino kolo, nakon čega su nastavili ka etnoparku u Sovljaku i nevestinoj kući.对啊，加卫生。Come on!
Na ulasku u Sovljak zaustavila ih je hajdučka busija, ali su svatovi brzo uz pesmu nastavili dalje. Pomozite, evo i mi stigli. Daj dalje, da idemo. Bolje vas našli. Evo i rakiju mamo. Da voda. Aj živeli pa da se što prije dogovorimo, pa da brže prođemo za naše mlade. Će moći, a? I mi tu treba pregovaramo. Ajde, živi i zdravi i srećni. Na mladeci budu srećni. Što nudite za prolaz? Ja samo. Imamo sve. Pa ne. Vi ste mladi momci, više nego par. Što se mlad? A mogli smo ih slikati. Nedugo zatim u dvorište su stigli jedan za drugim fijakeri starog svata, kuma i drugih prema uobičajenom redu. Pod stoletnim lipama bili su pripremljeni stolovi za svatove, koji su odmah obavili sve svadbene običaje. Nije dugo trajalo cenkanje za otkup, pa se nevesta brzo našla pred mladoženjom i svatima. Po običaju, lomi pogaču i ljubi svekra u ruku. Veseli i nasmejani mladenci povedoše kolo, ono pravo mačvansko, u koje se ne hvata onaj ko se u noge ne uzda. Svatovska kolona nastavila je zatim glogovačkim i crnobarskim šorovima do Vasinog Šiba ka obali reke Drine. Mačvansku svadbu, identičnu onoj pre jednog veka, ove godine dočarali su prvaci folklornog ansambla Đido u ulozi mladoženje Miloš Rajić i u ulozi mlade Tamara Jeftić. Gde si bio? Otvorena, ne može se unutra. Ovdje jabuka ne obori nema ulaska. Prijatelj. Ajde, obaramo. Samo, ajde će prija. Da, možda. Pa da pusti da prođe. Pa kad bude završili zadatak, kad oborite jabuku, onda... Čekaj, ostani. Sačekaj. Jesi odskočio? Može. Bravo. Evo Prio, ovdje izvolite. Ajde,
princ. Lepo. I pijan. Koliko mladi uopšte danas poznaju ove tradicionalne običaje i kakav je tvoj utisak? Jako malo mladih poznaje ovakve slične običaje. Doduše, mislim da smo mi tu da negujemo baš te običaje i da pokažemo očigledno mladi lakše primaju od mladih znanje i nešto novo. Kakav je tvoj utisak današnji? Kako je biti mlada? Jako lepo. Čak i zanimljivo, zato što je ovo nešto što se ne viđa svaki dan. Otkud baš ti u ulozi mlade? Pa u folkloru sam više od 10 godina i smatram da treba da se prikaže svetu kako su nekada naši stari i udavali se, ženili se i cijele običaje u Mačvi konkretno, pošto smo mi svi iz Mačve i treba jednostavno da se neguje ovako nešto. Lepo je. Lep je povod da se okupi i da se zapamti nešto ovako. Šta nosiš ti danas? Pa nosim mačvansku nošnju, staru, nosim jele. Ovo je veo koji su inače i danas se nosi, a i prije se verovatno nosilo. Ovo je vežena košulja stara, naša mačvanska, takođe i pregača koji su nosile mlade. I to je u principu ono što je mačvanska nošnja, što sačinjava cijelu mačvansku nošnju. Što do sad nisam nikada učestvovao na ovakvim manifestacijama, ja sam ovog puta ovaj fijaker napravio unapred i pošto je turistička organizacija iz Bogaća, zahvaljujući gospodinu, pozvao me i ja sam oduševljen i prelepo je. S te strane svaka čast i želim u buduće doći. Došao sam daleko iz Švajcarske, uzeo sam odmor da baš budem ovoga. Ovo sam napravio, moja želja iz detinjstva. Pošto nemamo mi svi uslovi da držimo konja, a hvala Bog sve je manje i manje. Mislim, i fijakera i konja, a prvo manje ljudi, ja sam došao na ideju da nešto ovako malo. Da ništa ne oduzmem, da dodam male neke nijanse, da ostane redostojno fijaker. Koliko je bilo potrebno vremena da se ovo izradi? Pa godinu dana je, ali mnogo više je trebalo oko 2 godine da se skupe te delovi, sve šta treba. Mi su to radili, ja i sinovac, to je lično moja zamisla, ali on je isto naš bravar kao i ja, metalci smo i onda smo se dopunjali, a moja ideja bila osnovna kako, šta, gde da postavimo i ja sam tako, uklopili smo bez ikakvog crteža, ništa. Sve to išlo je polako, sinkronizovano. Prvo zadnji trap, prednji, a ovo ostalo je lako, nije problem. S obzirom da je motorno vozilo, može ovo da se koristi u saobraćaju, da li policija pravi problem kada vas sretne? Pa do sad me nisu, pozdravljali su me do sada, hvala im. Nadam se da neće imati problema, pošto on ide više od 10-12 na sat. Nemam potrebe. Signalizaciju kompletnu imam, znači listnog zbog sebe i drugih učesnika, nemoj tam nikoga. Ja sam Ivan Marić, rodom sam iz Petkovice, živim u Šapcu, a u Švajcarskoj sam momentalno.
Jako lepa stvar je poštovati tradicije i običaje. Mladi danas su vrlo malo upoznati s tim. Ja sam u folkloru već 15 godina i zbog toga sam se i prijavio i pristao da budem mladoženja i sve kroz svu ovu priču prošao. Zbog toga da bi i narednim generacijama dokazao kako to izgleda i da slijede naše stope i naše korake. I to je mnogo lepa stvar koju mladi treba da ispoštuju i da poznaju. A ja sam došla iz Indonezije, a ja studiram u Beogradu. Da. Kako se zoveš? A ja sam Navira. Kakvi su tvoji utisci iz Sovljaka? Pa baš me sviđa ovaj događaj, pošto nama nemamo ovakav običaj. Mnogo je drugačije. Da. Ja sam Biljana Đorđević, član predsjedništva Nusantare, društva Srpsko-indonežanskog prijateljstva i PR menadžer društva. Kakvi su vaši utisci sa današnje manifestacije? Božanstveni, veoma mi je drago što smo danas ovde, izvanredno smo ugošćeni, izvanredno smo primljeni, izvanredno se provodimo i ovo je prilika i za nas da se podsjetimo naših svadbenih običaja, da upoznamo više Mačvu, ali je pre svega prilika da ugostimo Indonežane, naše goste i da na taj način pomognemo produbljivanju i poboljšanju saradnje između Indonezije i Srbije, što je u stvari i osnovni cilj našeg društva. Ajmo svatovi, ajmo još jednom, spremajte se po mladu da se mlada izvede. Probat ćemo da se nagodimo. Ne može, mi se stradi jedno.
Kako? Jedna je sestra. Alo je, lepa devojka. Ajde, još jedna voda. Čekaj, za sreću. Može Bog. Može Bog kuću. Si mi dobra? Dobro, kako si mi ti? Sad ćemo. Samo. Ajo mi naši Malo je druga ta znajka, koliko si nije rekla. Čuvaj druže iz kadra. Gospođo, gospođo. Bre, nemoj bre, fulno. Lijepo sam. Ne ženi ga sina svaki dan. Aj! Malo sam. Samo... Sedem. Ovu le... Rakija za mlad. Pijam mlada rakija. Bili, kroz 50 godina da budete tu isti. Ajde. Gdje sve rekao?
Stani ti tu. Ne smije se. Znači prilazite zajedno, alkoholna doženja, maga, stojiš možda nje i čekaš da i ona se sad možete prići, onda slobodno pisati. Molim? Smijem da vas ušli Biće Bože zdravlja. Jel' tako lako? Daj Bože, daj Bože. Svakom naučavanju, ime Sveta Gorka učenika na Bogana spominje, upravo zaštitnika naroda. Jeste, ali možemo da pomerimo, neđo? Jeste. Mačini. Ajde sa roditeljima, ajde, roditelj. Ivane, 10%. 10%. Ali jedna. Za šta je opet? Samo mene zapričavaš i ništa nisam. Venčanje. Aj tebe Sandrino vodom ljubio devojke rasplitao ruse kose mrsio vojke.
Svatovi, sedajte polako u fijakere i treba da se krene mladoženoj kući sa mladom. Daj muziku vam! Pazite, bežite! Stop!